Bono mwaka kwa lemo teba nkanga hii nkanga yes kimori. Yes. Not Mugirango. Umwaga musabrukezo. Umwaga mo. Ali wodi eri umwaga mo. Umwaga mo. Eri not Mugirango. Not Mugirango. Aso mheshimiwa Josh Nyamoko. Josh Nyamoko. Okay. Anaro lense liga uganda kuno muntu kugenda Kerenyo wate moko gwali wacha kendo bwana kioge sector bombo centro okay ora egasi ye eskuru jino kure gasi ngaki egasi tinje de school egasi ye no roge tuno mwako to late yes mwako mitari kwa Edmond Kimori yes chenga Samuel Kimori wone gasi no mwako nyarogeti yes no mwako minto roge tuna basongo bapata oh iwo ngapata na bako lindo ngawini na baka korire yo na baka korire na baka korire yo yes wano mwako mintaka liko pata mune klina basongo bakamwanja yes bakamworokia bakana kumworokia ule biokoru takieto school yes lakini bakamworokia une gasi yoko ninde bakamwo supervisor yes agachakira abo bona henga yochiri tugochire imene ono mwake kera agendete gas yes ika bakamurangiria jije kai we gas y'ubugambi yes ubu subject bakamutiye gas agachaka akoro subject yes asinga njaga itamaru akachaka segina atwamaru agatiriro kiratiriro yes akaira no gasi ayo kan tari uchikurikwa bono bo chief alenga akati chief kero ba sumbwana na ndo amaru akara asita akora mando amaru bari kumuzungu amaru agote ango kana na amaru ande na ro bamenyere yes bona agatige bo chief akatsa ingwe akaendanga ono kana niye tageta okore gasi ari kwa singoro donga ngayari kuri kuri ebiko tari korosi biria koroseri monto yo moyo moroseri mo nkare yake arengere moiri agata town kisiga iga yes kera chororo agacha kamunene faranda yes agacha kaigore nyumba yes agacha kero korosi bikoro ona akatwara matabangi customer yes singe jono lita yore korosi ngaki abantu bari babata magora manene yes abakorosi korosi biko tubiye birema bakorosi bikwagura ndo bwato koro kuligete maiga na bakorosi ne rore okora uri korto kerbo buno design ya buno tagete na bago design bari go design buno tagete mono ngaki bone go chake gakogera esoro ngaki ekero mondo gote korto tagete design getega ngaki uko beke mbake sole ya chako soro usi go samba bono iye uto go samba lakini eko tekenya ne utaka kurware una ngorogeti yes ina bora ende ngokora yo ikoro to ukore ngosire ngima ya ngombe lakini ya very process ya se factory yes ngosi wona kwani gora ona yo korra ngiote te koros koro yes ahora ros ki open ahora si ki boot yes na koros bi ko to bi school ne bi to koros na koros no ne ko to bi ready na koros no ne ki bag okay kororo bono muga kaka gukoro kerani kera nyaro kerani yes tukasome school na somete buyarende sukui wato na somete nyasoko akora na bicho yes na alikuwa ene high school form 5 kana ukibateke mwaka kana rinde ona acha te kwa school yes kwa school osome yes ukikori gas uri ikwe ore kibesa injira nera ngo gor jura nyajibe uri magomiro ankani gaste yo ukikori igasiye ya egento kiroro ne kibesa tagete enyo gotete kibesa yes ichwa iko kibesa Bon nenda agachaka kutoro yes one ikigo bono gukira ni mego bono one ne so toko so lebe kugo ko teke kereta yale kende school ke bone kereta yale ke kwa school wow keriye kira sege kire yo
Ona kingi kwa beka mai. Iga negamu yae. Oigamu. Igamu yae yomuriro. Oh. Ige kuje hit bitano kwa beka ya. Kuje hit. Ya baribere. Yes. No ikoto kyabo. Bona ikoto kyabo. Oh no. Oye como to renjire ende gose no mukara. Ko pressing ya kadi yo. Oye kongonda. Yego sugumu. Yo ko bade ya sariki. System ya no press. Once you walk on the go avekira press kiabere okongonte yes kwa isa wono kemanyi wono wono so ikabone ke koroteke kebete ikabone kebete wono na bage kobera asi ekekende kerja kende ga mwiyi ebwate buya turi kurusiga nje kebone kina kidogo ine last na kobera ma wono to ikere ko kende kurusi okay to rusiri yes ko to ya tigara ya ko to ne ko rusi no ngira ken ya no te korro ngio salika ngio salika wono kumusaigo wono ga ko to rusi wono kiabere ko okay wow ngosi ngima kabisa ngosi etarusiri yes erengima yes ngosi eretiwa wow sege songe bakoro kama piwa leta wow so ikordo kiabere bon wona ikordo kiabere bono ke era ange yoko na finishing yes ya kwerang mana era ikordo ke mana be ko jesu wow bas bono ntebingo kere etuli ngeko kutumia ekogera nte tumanye inubati yenerie yekoro kwa pinza epinza kwa ne pinza nakane pinza ke ba bantu bako hapo seria maino ngero ne pinza ke bantu bakoria lakini ene pinza edieta inde to kunyoruka pliers lasting pliers lasting yes ninchere yengo korabon iko kubwata ogusukuma uchinze wana ikira ke kubwata kubwata ya musa gojene na maike kwa me utwist to kunya kumsa no koboko okumusa kwa mana twist bone yeko kwa pinza lakini lasting pliers bone no yoroseti roseti ko nero ikogorwa yes yega sie lakini bono ros na ko lasting stand lasting stand yes yego tokonya ibage kinte kukono kumsa ko bigita samaru abantu bimyake menge mune bono ogwe itama bono ekige okonya ngokora gotenine uzo karate okay ibade kana muno ratake yes okay alafu ne stop bone stop ito kusumia dibari oven oven ito itagete special nene naende kugora kwa ina konene bono kubeka uko hit ngosi ende yose naebe yomuntu ekero kunyiriki ekobe ngoro bono ekero tokunsa ngosi ye tokonye beka libere yororoba okay yarete form ye ni last bono ndibiria gora hivi bono era asi soge bako kalasti laughing laughing logo tinya rangi rasi ngosi mwamu ninde gamu ikikobwa ogamute kubwata singosi mwamu so ikesi bigu ya sibigu go kabisa mai wa apply gamu hilo na bikubwata aseso okay lakini utakoletigo yes uwe ikesori na urusino koboko bono ngo kubweka ine nayo oyo akoro kwa Jared Makoro Jared yare bamu abukuruka ngomu akomino akugwati birandi naye boy go kali bamu abo nere nga akimu akambiure Diende. ngakiguroko Chera diwa. Makori. Ikasi ngani miekere kwa yako. Ai chagite 93. That's good. Naona ujiga singi yakaiga. Ngabone iga mwekubekwa. Abone gamwe ndamutokunya. Yomuliro. Basi ikamukake. Wati uraiga. Yes. Kuma komanda ni egwata. Okay. Thank you so much. Bono nga yugoto bantu nguburi bari nga yugotoka karba yugotoka aseboniga inde getembe kisi town gari nyajo ase kanisa ya gospel bus auto koregas okay that's good auto koregas yes aso konya yes
buno murayuto abangete okonya abasiriki kubwatiko. Oh, so iko ni project ye kanisa iko moja kila okonye kanisa. Okay. Project ye kanisa. To ime aya so kubwatiko murayo okonye kanisa. Wow, thank you so much. Together as a pastor. Together as a pastor, gara to kwa na mana pastor. Pastor pastor nore gaiga. Na ibe na tuara kade tuani futuri kali mimi gasi oko kabisa. Yes. Ono namo ni gasi kesa pastor. Koro devi wachire kero kiara chire sapari arenge goro majenga kiye bintu biko gendo ko gendo biko no gando huka duarenge Christmas yes ro monda da bege goro de kinyam pia yes toka so mangala yes kuri goro yes bueno we are just trying to finalize ya kake kinye gasi ya kore kirengia yes ngia mon bueno bastante bingo kana na kwandire no muga kagale bate banga ine project ye kanisa ikiye kora kwachite idea una umora iwe kanisa ekora abandi bade bumasa kwenda kobera alia akoro lega mo pasa da yo dar ko lega bikoro bueno lakini omage tekero gwata bashiriki kanisa yes mo understand their needs yes abana nabakatu gwata basai yes government gas yes matakere kwegerwa bisesio kwegerwa abamanye tana bago produce abaire market okay so we have young men when we market elinde be to create gas sabana baitawake okay na no me venimos a tu arule konyora korma covid-19 no matana ya ko yabo yes kabranga banta mbabu antibesa bujaibo iba really training yes na chikamba chino matu bina parta kama ni chinde maybe in most cases nchini konya gari magoli chika igoja hizo bunenga kia kobe ngongu buna chiko kinia magoli goro so ituto kaona kisi nchinga kiere ngongu nisiko kia magoli mono akotura konya bashiki baito abantu bande batoita na ine baratu wale fununu yenga asana rura nyore ke koroto at maybe half the price but piwa leather durable well made wow egoro te kuma te kalo kwande duka gari esire ngazi bali bagulire gikurutike bali bakugenda as a street na borake kwa 1500 yes lakini elsewhere na borake kwa 1899 1999 batrende tutoka munga senja bashirikia abantu maite okonyora kwabo nyasango na kuba improve ale tikatora abaona liye rubu not necessarily ko liye faida patiko tema kuba konya intwe bengantu achankia aso ko reduce masigo covid-19 okay so dio ya jitinga members be kanisa bali baroro a priority na bandi ba nchukana ni gaiga kana ya kubaikira na bako konya mangana abaike remba we are actually assisting them. Okay. Bona ba ko rega zibaka bona mbutuko. Iko sisi kuri liko bona nsambiri. Ego tukega tuinoka. Ne kafi ya serikali. Umheshimiwa Uhuru Kenyatta ariko Yerusio. Intutwara kwa nyama ndabangisa. Ega asia kwa ndara kabisa. Naende buya. Gone abantu igabona Estimakero bidding kwa kana tole. Tubwate baka ngona Kenya Power. Como con buka to buka te bana ne kafio ande no mo ako ya iro re to chusiga document document ko bana to tira to ajakre kwa no to tame otherwise we could be working 24/7 okay and to distance social distance be kibet Barco usie kafio na into the display na bantu mbeberende bana tuwerende kabisa wow nega singi sana so na ndo chiriga ya siningi ya pasa na ende asi enjile yote moikera bantu so igobona bantu baratake bikurute na bagocha sikanisa noko ekurubono we make as a factory to akomboya ba bari batakete we do them at a very cost about bakoni to kubano ligo inseyeru by far never over cross faida bakonyere jamata so anybody utagete bikoro to onyene byabagaka ebi sabari import buneke look very nice look at the brand there. This brand is G Network. G Network. Ekedege koro to kwa garanti koro teke namba ile ngatango namba ile ngobeka ay number 7 number 7 yes na kiki number 8 ekedege number 40 ekedaboko beka yango na alage beka boss nataka tuende hapo chini
tuone hii kiatu. Wewe unaonyesha kiatu bana. Wewe unaweka kiatu ama umeweka? Kiogeroji. Kiogeroji. Cheki maneno. Hata hii ingine ni tupe. Look at that. Halafu Yaji, mambo. Cheki hiyo kiatu kwa sawa. Basta wale kwa kile. Ikole kwa nini ngeke kione kile. Ase bari ba wechikonia. Barabu ikatoba onelise yeru. Lakini haya mnuji kwa kasi ndio ile factory. Na batoka kwa ni 1300. Wajire 1300. Lakini ya risk chiro. Yes. Amekoma 2000, 1800. 2000, 1800. Ni kote kwa sana. Pigwa leta na vere hiyo. Uma típico do mukurato leta kwa Nairobi vingi ni plastic. Ndio kwa kiki kataro azimora pigwa leta kitu kwa chomba kwa kile ndio kwa Nairobi. Yes. So yani nga njinde nga mutete bintu bijake ko rekana kurwa kwa chiro birebi. Every county is now producing. Na kisi county nero ko produce again tekira Nairobi. Wow. They ras banga Nairobi kere capital city ko leta kere again. Every county as headquarter. Yes. And from Kisii county headquarter. Yes. Tobati reli bintu bikego na Nairobi. Wow. This is good. Gasingia sana. So asibalia muri asomuchio Kisii nabo iko bali bande mutata mangana ye biasa sinkoroto chubaiga njua Sekarsa Gospel Embassy Chapel oche okwane na pastor ya ora silwe bikoroto bieskuru korto kiao otate ke koroto tate ito goraba ante group so tate biasara biao kortombire kai kanchuango sibiwe kani bichi nyangi kani bichi nyangi brand ye nyangi tate korto ke muamu design gete yemo ase nyangi ono nende ngayo ngona kulire korto ko asara nande korto ke rigori iso kulire korto ke ne korto ke kon ya skulire gaiga well branded G network korto ye skuru na kieke ne gotate kale jia Dacton. This is Dacton. Yes, korto ye kongusan Dacton. Yes, korto yo sino bire gaiga ono nende pasta ngai ba abantu kabacho koja namba yesimi bana nose bako na bako je ka sanya nchwa korata ke namba yesimi yes na batoko ba ya namba yesimi bari mota ete bikordo bi skuru asabana skuru chirikita ete kore bikordo in bulk asiri godiense amongo chaka ngamo wana ne yes yes kolos mori chibudi chichi ya baskari okay company cha security nincho wetera senjere kama ne yigo alafu mangana be bono ngena mayisi mpasa lidi 0726 85 80 30 namba na rejo 0726 85 80 30 30 Bas, thank you. Chitanga njiba kora.